The future is exciting. Ready? Good morning, Babu. Ano pinaka-mind? Ano pinaka? Alam mo kung sabi ko na ramay na? Kung sabi na chiko ni kuha na porto na fen. Right. Yeah. Sini fen na inindangi. Ay, fen lang gito, eh? Sa na fen. Iya, fen. Pero sa tek mo, lagu mata may serene. Iyo. How about we use the word supporters? Supporters. Are, Fiji supporters. Sa pagkakor nakaan kitong daran siguro. Support ni ko. No. It's not supporters. It's supporters. Fijian supporters. Sige, erong matabi ako doon ako. Ay, ako malakatangan na. Bago ko support ako, tatarang ko, I am a very strong fan, not supporter. Supporter ko rin na terus sa likalikaran. Tapos sa Roma. But supporters, fans. Kung saan ito ngori, Jerry to isa kebit yung ngori namesake. Na? Namesake ngori. Jerry to elelay ngori sa dona bubali sa lakani. Reda, Michael. Iyo. Gona po ni India ko, na? Iyo. I saw them korto sa Sarangito chuko na Hamilton Sevens. So what you mean Hamilton Sevens, they moved to Sydney now. Everywhere the Fiji team goes and plays in the HSBC World 7 Series, they travel with, they go around. Kachi? Sa toso chuko na Blue Wing. Iyo. Iyo. Yellow Fever. Sazala. Ne. Oh, iyo. Kana Na basis kaso. Korto na Fijian Fed, korto na Fiji team. Odenga sa ganga. Korto na Fiji team's fan my Sydney. Korto sa tukuna chuka we will beat the crowd from Hamilton. Oh, ano mag-will beat the Fiji team. Korto. Ausarong ada chiko. Kita nunggu tadi na sa giri chiko mai. Korto sa chukuna Babu. Iya. Hamilton कुछ नहीं कुछ नहीं देखना कुछ नहीं हम बताता सिडनी में बोलो हम बताता ना aunque invitan a speaker मेरा बताला Miss Babu Babu Miss Babu Sydney sindroni rawata na crowd ko chiko Hamilton iya it's not Hamilton it's Hamilton oh maleta uno muna chiko Wellington Hamilton Ellington na repet gini ha oye satu ko mau ko bigo boleh tukuna ka Hamilton boleh kamti आदमी रहा देखना बोले सिडनी कोई को मैं रही था लाई Hamilton लाई ना blue ओए Sydney Kito sa tegbubong ini ko ang boro blue. Meron pulo na stadium. So tegbubong ini ningona ni ko. Iya kanjil ba't ni matagal kita? Nangono gorto bara bangara ningona. To bangara bukete. Wala nga merto zurlo man stadium ni ko to mode ni ko. To tegbubong boro blue. Gona na water pain balata sabaw chiko la kumay na blue na. Kasi garto demri na stadium. Balata to na stadium ikya sportless na. Sportless yo. Michael, also para nuni binaga to na supporters my Sydney. Parang uchuko nangon ko pinawali of the Prime Minister. Not only in Sydney, all the Fijians living in Australia. All the Fijians all over the world. Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Ellington. Iya. Ira sa parang uchuko nangon ko binaga bakal nanom do support sa chiko nan Tony Top Boys. Kita ibichi kita sabiareda. Okay, tarong nga chiko to na geng may Hamilton na to Bengara pero to na boys. Iya. Orong nga to solia chiko to na gift. Right. Iya. So nawanga na to mo Mangani bola lala sa Silverto. Ana repet. Mangani bola. Nei. So na labo sa chiko. Iya. Kira be to na envelope kamiyaw siya. May bola to lang abinaka Babu na. Iyerto sa sulu mangani bola. Pag ko sa talo tang tanong ko na mangani bola ko sa wala ko chuna bata tampo. To na mangani bola lala. Ko sa I'll stop the Kaya mo sarang ay kaya kendo lang may nunggu. Kaya iko member of the Fiji team Gay korto na may na Fijian may Hamilton. Korto sa tambora. Iya sa doon ko na timi. Sa chungang gay matamundo sa nawang gani bola lala. Same time wawa mamanda. Ikem ni wawa mamanda. Isa pusot yaw. Matama ko to ko na. Ito mo tatay. Sa chungang gay matamundo sa nawang gani bola lala. Ano ko tumay nawang ni bola lala. Ano ba yung naliliya siya? Tawag kino sa nakampo, duman na nakad. Iya, siya nga na kino bos-bos tayo nindo zagan to nakabaya.
do tukuni na kene bosobosta ki pa wanga ni bola la but there's something inside. Kuno baka sa mo sabi viva Luciana. Tawo chingol. Kuno ba ni sa chiko na yan ngelang mo sa natar tama ta wanga ni bola la le tu nga ki viva. We say viva la ta karna so wa viva la ta kana wanga ni bola la. Ke baka sando na mo somate ke baka sa chiko na mo vale na da chiko na mo vale na somate e ula ko ni lei ring na mo vale na ka ke e usana kota ne I will say lei ako sa kila bina ka kili I'm understanding it right now wa iko na ngai kana lei pol makau lei waka lei ngona lei na wanga ni bola lala na dam gona mangiti iyo mangiti lebu sandale sunga mana vimbulu dan ke mayando na chicken tapioca ai sengai dona ka salah mo na vimbulu ke mekanya nga chicken tapioca au na no masara na totoli somate muret muret street nga go sa mambula muritu eno ko kwenta beto ko yasan nang ono usaba kata tambo chicken sa harto vingo mo mai na ito kirimati sa ocha sa baka sabu sar mani tukutuke sa tukuna mana turanga baka sabu chung mani tukutuke sa ocha nga mana lotu dan ngole kede en bulu dan le baka sukan gele kina sa tatuna kay lisu talmai ke mentang ke mayan duang ana chicken tapioca sa iko talanga na burro o kita nga sa taray mai o mo ko memory o mo kapata ba naturang ang guri sa kuna lesu na bulu kento to lak mai wala nga kanyan do na piece kasama sa happy no spend to na so mo ngai kana nga do na piece kanina vale lebu na songo lebu na ningona mandangali vale da spend ta kana ningona ngai se kana uli kana tapioca enti re wala kai Sapan ni pinakachuko na team ni Viti. We can win Sydney. Michaeli Rawa. Esindo nakakenda sini rawata. Right. Kenda sa rawata nakakenda. Kito na world champion. Iyo. Koko sa tarong nga ni Wango yung sa tuko nga mai. Hiyo. Koko sa baka sa matalari. Kenda na kewini na go na history. Hindi na. Kona history na weekend. Kenda win back to back. Hindi na todo ko. But weekend. Ken. Iyo. Okay. Na Baba Rawa. Iyo. Sydney Sevens Babu sa pagkarusor tungan ko meron sa na final o Australia vatakay Vichy. Sabi kita kamata doon commentary the final. O Vichy vatakay Australia. Kung na tamat na lain doon gitching na team ni Australia. Long bottom. Short bottom sila. Long bottom. Short bottom Donaldson. Ano ulit? Hutchinson. Hutchinson. Holland. Short bottom Holland. Taman doon gitong So they'll meet up the Fiji team in the final of the Sydney Sevens. Sabi kita kamata doon commentary the last 5 minutes of the game. Last 5 minutes, ladies and gentlemen, we welcome you to the beautiful Spotlight Stadium. Spotlight Stadium here in Sydney, Australia. Here in Sydney. Right. Yeah, 2019. The date Nico. 1st February. 3rd February, the final as we meet. As we look at this beautiful stadium, it is called the Spotlight Stadium. It is called the Spotlight Stadium, but it is blue right round. It is colored with blue, just like they say in Fiji. Blue, Karakarawa. But, ladies and gentlemen, it is a beautiful day in Sydney right here, the final between Fiji and Australia. As you see, Captain J to right there. William is captain. But as we see, the amount of fans that is supported to come to the final of 2019, HSBC Sydney Sevens, as you see. It's just blue everywhere, and I'm wondering right now, Carlton, what do you think looks like... Carlton, what do you think, KT? I think there's not enough. All the Fijians are here, then there's no Fijians back in Fiji. I'm just wondering, from Hamilton, they have traveled. I'd like to thank the Fiji fans, and they've traveled all the way to Sydney. I wonder some swim and some story. But anyway, as the game begins, as Kalira Nasoko, and as you see, Nazumu is going to kick off, and more than Akandi is on the wing today, and I think he's going to jump and catch the ball, and the kickoff starts, and Fiji team, and you see Longbottom catches the ball and passes to off Holland, and Holland is on his way. What a great player. Oh my goodness. He meets Ratu Melly there on the long age.
goodness, yeah, that's a Fiji flag. That's so much weaponry in the armory. Kachi, iko be rong sarabo kay kaltanon. Nanto mo may... Kachi na ulo na. Okay, Babu, thank you very much, and congratulations sa paano ni pinakachikupan na team ni BT nirto na rawatan ng Ganga, because kento sember ba kondo ni Sanganga may na Sydney Sevens. The last time we won a tournament in Australia, that's in Gold Coast, 2014. Okay. Wala na tamatod na interview. Willie Rosa. Willie Losse. Sando po sa po Willie Losse? Sunod mo na kung na-interview kayo na kami naso ko na singa. What do you think? We win back-to-back, eh? How do you feel? We win the Sydney, pero I'd like to thank for my goat tied in Banwalib. Na Babu the Meme, na makay na singa ni Mataka, Veto Koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?